Dobro večer svima, moram priznati da sam spunjen jer baš nije ugodno. Posle Srbijeve riječi, mislim da to ne zaslužujem bez glavne skromnosti, ali dobro. Kao što je rekao Mozor na početku, najvažnije je biti glasan i kratak. Ovo glasan genetski neće biti problem, a ovo kratak organizator može isključiti mikrofon i odmah smo riješili i ovaj problem. Posle ovog nadahnutog stvarno govora svaka, ja imam oficijalni zadatak da vas pozdravim i zadovoljstvo mi je pozdraviti vas u ime Hrvatskog olimpijskog odbora, isporučiti vam pozdrave predsjednika Zatka Mateše i glavnog tajnika Josipa Čopa, njihove pozdrave i čestitke. No, veće mi je zadovoljstvo što i sam kao član obitelji splitskog športa sam nazočan ovdje što mogu uputiti osobne čestitke mnogim od vas koji ste prijatelji, znanci ovom klubu koji ovim velikim sportskim i izdavačkim pothvatom dokazao da je veliki klub. I iako neki misle da se veličina kluba dokazuje kupovinom igrača, velikog sportaša ili medalje, ja sam malo staromodna, nema malo drugačije kriterije i mislim da se veličina kluba dokazuje radom sa najmlađima, moralnim stavom i svakodnevnom životu što ovaj klub pokazuje. Da se pokazuje izdavanjem ovakve knjige i još više da se veličina kluba dokazuje vašom nazočnošću u ovako velikom broju po ovom pasivnom vremenu i nada je stvarno veliki klub. To sam sad sam očekivao da što je zadovoljstva za pleskanje, nego radi. Dobro večer, mogu vam reći da su malo emocije proradile. Meni osobno je drago da smo se skupili u velikom broju. Svi moji dragi prijatelji, posebno pozdravljamo ovu tamo desnu stranu, to su naše stare zdobolašice. Evo, dobila sam primjeru da niste stare. To je rado, to je stare vas. Meni puno drago, pozdravljam i sve drage prijatelje i naše goste i članike koji su nas razveselili svojim dolaskom večeras. I teško mi je bilo šta sad reći u ovom trenutku, stvarno sam ganut sa govornicima prije mene i gospodin Babra Hrvatskog Petskog saveza, isto tako mi je učinio pažnju sa ovom plaketom, ali moram spomenuti i Slovenski Petskog savez koji je isto ovako malu plaketicu poklonio, meni puno drago jer naši početci su bili sa slovenskim klubovima, znači tamo daleke 78. 9. kvadrata. Tako ja bih da pozdravimo jednim aplauzom i Hrvatski Petskog savez i Slovenski Petskog savez. Onaj koji je najzaslužniji za ovu knjigu uz mene je sigurno onaj tamo desne strane Sergej Vujnović. Rekao sam na filmu da me tlačija uništava, Beštima je puno grubih riči mi je govorija, ne smiju ovdje niti ponoviti šta mi je sve rekao, ali je to učinilo korist da sam ja mora da vrši knjigu. I onda i njemu jedan napravio. Ova knjiga je za mene jedan film. U tom filmu Nada igra glavnu ulogu, ali sa strane imate puno ovih epizodnih uloga, odnosno stavljeni su drugi klubovi iz bivše Jugoslavije i u novije vrijeme od 1991. ovamo Hrvatske i svi oni činu, znači svi ti glumci činu ovaj film da je dobar i da je kvalitetan i meni posebno drago da su se svi tu pronašli, da su se sjetili onih dana kad smo mi stvarno taj bezdor započinjali. Druga stvar, ja uvijek kažem da jedan sport, jedan klub, ako nema svoju knjigu, ako nema svoju monografiju, to je isto kada čovjek bez osobne karte. Niko ne zna za njega. A mi smo sad dobili osobnu kartu i možemo izaći na ulicu gdje nas je god volja i svakome možemo pokazati. Znači, ušli smo u krug, ušli smo u obitelj svih onih splitskih klubova koji imaju tradiciju i koji imaju svoju knjigu, svoju monografiju, sad smo mi svima rame uz rame.
ilustracije ove knjige od Sergeja Vujnovića, od Gorana Šuprake, moram svakako spomenuti i čovjeka koji je radio pripremu za tisak, Zorana Jurića, koji mi je sve to, ima je strpljenja da mi to realizira. I ja bih vas molio jedan aplauz za Zorana Jurića, neka se javi. Veliko hvala uredniku, nažalost, pokojnome Mihovilu Rađi, veliko hvala. Još jednom hvala vama svima koji ste došli na promociju ove knjige. Isto tako u programu na izložba krasnih fotografija Lene Strmotića. Nakon toga ćete imati mali doljenak i ja vas molim, nekako sam učinio sam sponu bejsbola kao moga sporta i kuće slave u kojoj radim kao tajnik muzeja športa, ali mogu vam reći da smo još uvijek u osnivanju. Nismo se još osnovali, gospodina Veštića molim da nas šta prije pomogne osnovati. Na kraju, dragi prijatelji, puno vam hvala što ste došli sa jednom rečenicom. Sa željom da se više družimo i veselimo splitskom športu, svako dobro i živjeli.